I pozdrav ljudi, ja sam Ognjen. Izvinjavam se zbog što nisu bili klipovi. Evo ga, došao je taj dan gdje ću da izbacim klip. Danas ćemo da se bavimo jednom temom po imenu. Daću vam 3 savjeta za ubrzavanje vašeg Android uređaja. Evo, znači dat ću vam 3 savjeta. Prvi savjet je ovako uvjete ubrzavanja. I nešto ću da vam pokažem, ali barem možda neću da vam bagujem ovo. Samo malo. Idemo samo minut. Idete, čekaj gdje je menadžer aplikacija. Odete tu. Samo malo. Da, odete samo vamo i idete na izvršavanje. Sad ću vam pokažem kako izgleda. Evo ovako ljudi, kad ste dobili, vidite. Kad ste to dobili, možete samo da uđete u bilo koje i idete prekini. Da vam ne baga telefon. Evo vidite prekini, samo idemo prekini i rokajte. To će barem 20% da vam i više možda da vam može da vam poboljša vaš Android uređaj. Sljedeće je, nije nešto posebno, ali je vrlo važno, po meni baš me ubrzao Android. Shadow čistač, evo danas ću da vam pokažem. Jest ovo tačno što kažu da kad skinete aplikacije za ubrzavanje telefona, ništa to ne radi, samo još gore. Čistač niti vam baga telefon, a dobit ćete još duplo više da ubrzate vaš telefon. Znači nemojte da skinete Clean Master, je ovo najbolja. Znači Clean Master u početku ćete možda da imate ubrzanje, ali posle vam će sve aplikacije i baga vam telefon. Imate ovo, neće da vam baga. Evo odete ovdje i imate kontrol aplikacija, pronalazačkog steka, čistač sistema, čistate aplikacije, duplikate, to vam je slike, imate 2 slike vam se dupliraju, to je ekstra, imate najveće što vam zauzima na telefon, ovo čisti baze podataka, posljednje promenjeno, planer, to ne znam, to vam je za vam izuzetak i statistika, sljedeći čistač. Evo imate na primjer čistač sistema, kad uđete tu i idete na ovo zeleno i čistite vaš sistem. Ja neću, ja sam očistio, vidite, odmah bi mi pisao nešto. I to je druga, skinite free, znači free da skinete, besplatno je na Google Play ili kako bi naš narod zvao, Play prodavnica. I evo ga i treći način. Ovaj treći način je najlakše, a isto dovodi do vaše ubrzanje. Evo ovako, idete u podešavanje ime, morate da imate opcije razvojnog tima. Ako je nemate, idete na vaš uređaj i samo minut, vidite, ja sam nešto pritisnuo. Idete ovo uređaj, ako nemate onu opciju, idete ovo gdje vam je broj podverzije, kliknete jednom 10 puta i dobit ćete opcije razvojnog tima. Kad ste to dobili, idete na skroz dole i dobit ćete, evo samo malo da beše pokažem to, evo škola animacije prozora, evo ovo mi je ubrzanje. Kad uđete u ovo, bit će vam na 3 na ovo to ili na ovo jedno, to mora da vam bude. Idete na prvo, znači sve te 3 idete na prvo i ništa nemojte gradirati. Evo, znači idete samo to na prvo. Ljudi, nadam se da sam vam možda i malo pomogao ova 3 savjeta. Sve mislim, barem od pomoći. Ako jesu, ostavite like, subscribe, share i komentar. I to je to ljudi, vidimo se, čao.